Huvo ya vulawuri bya ka matric uMalusi va tiyisise mbuyelo wa ka matric wa 2024 kasi mi nga langutela vuhaxi kusuka eka senta ya matric. Ntirho wa ku humesa vazamazama emugodini wa Stilfontein wu ya emahlweni. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Holobye wa Dyondzo Siviwe Gwarube u ri mhaka yo pfutisiwa ka maphepha ya swikambelo swa ka matric yi le ku lavisisiweni hi ndzawulo ya maphorisa ya Hawks. Holobye a vulavula eka ntirho wo tlangela machudeni ya ka matric lava nga pasela ehenhla ka hinkwavo laha tikweni. Ntirho a wu khomeriwe eFairland eJoni laha holobye a ta ya tivisa mbuyelo ximfumo madyambu lawa. It became clear to us about 48 hours ago that there is a potential breach in our information. And what that means is, and I need to clarify, that there are multiple steps in the putting and compiling together of the matric results. The breach seems to have happened only at the tail end that pertains to the verified results that have already been finalized. The reason why I make that distinction clear is so that it can be clear to everybody that we are talking about the results themselves that very well may have been leaked. And I'm not able to say definitively if in fact these results have been leaked, because we have enlisted the services of the Hawks and State Security, which they have, and we are grateful to them for being able to step in as quickly as possible to try and assist us in terms of a speedy investigation. Hofisi leyi vekaka tihlo eka swikambelo uMalusi yi enetisekile laha swikambelo swi nga famba ha kona, kambe yi kombisa ku vilela hi swikolo leswi nga riki na mpfumelelo wa ku tsarisa machudeni swikambelo. uMalusi va humese xiviko lexi nga bumabumela ku lulamisa ka swiphiqo swa muxaka lowu. Swilo hinkwaswo swi tshamisekile ka mbuyelo wa 2024 leswi tano hambileswi a ku ri na ku vilela hi mayelana na ku aleriwa ka vadyondzi lava va titsarisile ku tsarisa swikambelo. 180 wa swikolo leswi nga tsarisiwangiki eka ndzawulo ku tsarisa swikambelo swa N2 N3 na ku tlula 395 wa vadyondzi lava nga kumeka na milandzu ya ku kopela. uMalusi va tiyisisile leswaku swifundzankulu swa Mpumalanga na KwaZulu-Natal tanihi swona leswi a swi ri na swiphiqo swa ku kopela. In the case of the NSC, while there's been a reduction in the number of reported cases of group copying in the Department of Basic Education, that is, the number decreased from 945 in 2023 to 407 in 2024, uMalusi remains seriously concerned that KwaZulu-Natal and Mpumalanga are once again at the top of the list, with 195 and 74 implicated candidates respectively. Hambileswi ku veka na swiphiqo leswi uMalusi va pase ku humesiwa ka mbuyelo lebyi va ri swiphiqo leswi a swi onhanga xidzi xa mbuyelo wa tiko hinkwaro hi ku angarhela. There were no systemic irregularities reported that might have compromised the overall credibility and integrity of the November 2024 National Senior Certificate Examinations administered by the DBE. Akuvanga na ku pfuta ka maphepha ya swikambelo lembe leri nakona i lembe ra umune hi ku landzelelana. uMalusi va khense swinene swiyenge leswi khumbekaka ku tiyisisa vuhlayiseki bya maphepha ya swikambelo. We appreciate the words from uMalusi, who have said that we have conducted a good exam. They've highlighted areas of concern which we have already been attending to as a department in terms of the irregularities that they are speaking about and the instructions to block results that we are going to do. Mbuyelo machudeni lava khumbekaka ka ku kopela wu ta yirisiwa na ku pfariwa leswaku wu nga humesiwi. uMalusi va kombele ndzawulo ya dyondzo ku endla vulavisisi hi mayelana na swihehlo swa website leyi a yi xavisa mbuyelo wa matric wa 2024. Holobye wa Dyondzo
Magube u tlangele 49 wa machudeni ya ka matric lava nga pasela ehenhla laha tikweni. Machudeni va dye swakudya swo fihlula na Holobye Magube eJoni. Madambu lama Magube u ta tivisa mbuyelo wa ka matric wa 2024 eJoni, naswona u languteriwe ku va wu tlakukile kusuka ka 82.9% ya 2023. Exikarhi ka vusiku ku tlula 900 wa magidi ya vadyondzi va matriki va ta tiva leswaku va fambe njhani eka xin'wana xa swikambelo swa nkoka swinene swa vutomi bya vona. Hambileswi ku nga na nyimpi ya xinawu exikarhi ka Ndzawulo ya Dyondzo ya Masungulo na vasirheleri va vuxokoxoko, ntlawa lowu wu ta kota ku kambela mbuyelo wa vona eka phephahungu. It's actually overwhelming. I can't believe it, when they called me, I was like, are you sure? I couldn't believe it, for real. It's an overwhelming feeling, So yeah. It's quite surreal, to be honest. I don't think any of us really expected to be here because there's so few spaces. But yeah, it's an amazing experience, and it's great to be able to celebrate our whole class's achievements for this year. I most definitely did. I was very confident with the preparations that I'd put in before the final exam, that I pretty much knew that this would be a reality. When I got the call, I was with my teacher, right? So I couldn't believe it. I was overjoyed. It felt surreal. It felt like a dream come true, because it has always been my dream to be one of the national super achievers, but I didn't think that I had the ability to actually do it, because I've never been in contact with a national super achiever, and I'm actually the first national super achiever in my whole school. There's never been one. So I didn't think I had the ability, but now that I'm here, I feel like I worked hard, I put in the work, and I truly deserve this. It's a very proud moment, obviously, and what makes us even prouder is that ever since sign language became a home language offered at schools, which in 2018, we have had learners in the top 3 from 2018 up until now. I am excited, I am happy. This is my first time. It is I've achieved the top results. I'm just excited. Holobye wa Dyondzo Siviwe Magube u ndhundhuzele vadyondzi va matriki lava paseleke ehenhla eka ku tiyisela ka vona. U tlhele a ndhundhuzela swinene ku tiyisela ka vona hambi swi nga olovi. U ri leswi swi va kona hi ku tirha hi matimba na ku tinyiketela. Most importantly, our top achievers of the class of 2024. So I'm going to ask you, ladies and gentlemen, to allow our VIPs to stand and for us to give them a rousing round of applause for having achieved what many thought was impossible. Vadyondzi lava va ri va tiyimisele ku teka goza leri landzelaka ra dyondzo. Nhlangano wa mathicara SATU wu tshemba leswaku mbuyelo wa ka matric wu ta antswa eka wa lembe leri nga hundza. Nhlangano wu ri vadyondzi va tirhe swinene ku pfuna machudeni ku va lulamisela swikambelo swa lembe leri nga hela. Hambiswiritano, SATU yi sole swinene ku tlakuka ka timhangu ta ku kopela hi machudeni. We are actually hoping that definitely results will improve from last year, because even the learners themselves, they were willing to learn. They put effort that we never seen. There were also some camps that were organized by district officials and so on, and also parents played a very important role, because if a learner is there, needs to be supported not by teachers only, but supported by all, because education is a societal issue. SATU is not really concerned more about whether it's 90% or 92%. What we're more concerned about is the quality of the passes. Are we having more of our students really improving the bachelors so that they're then able to can enroll in quality courses for them to be able to make a big difference in our country? And that's what we're concerned about. We're also concerned, obviously, about the subjects or learning areas that our students are enrolling in. Are they able to help them to see the world differently in terms of whether these are gateway subjects, mathematics, science, accounting, and language in particular? So those are the areas that SATU is quite interested in, and clearly it is that we want to say a big thank you to our teachers. Swirho swa palamende yintshwa ya Mozambique va hlambanyisiwile ku ri hava madzolonga.
murhangeri wa vandla ro kaneta Vinasio Mondlane u byele vaakatiko ku kombisa ku vilela. Hambiswiritano mavandla mambirhi Renamo na MDM va tsan'we ntirho wo hlambanya swirho swa palamende. Swirho swa palamende swa tiko ra Mozambique swi hlambanyiwile namuntlha, leswi va kona ndzhaku ka loko tiko akelane ri va na switereka swa madzolonga hikokwalaho ka ku va vaakatiko va nga pfumeli mbuyelo wa nhlawulo. Vandla ro kaneta Renamo na MDM a va yanga eka ntirho wo vekiwa ka swirho, va ri a va nge pfumeli mbuyelo lowu nga riki wa ntiyiso. Kambe vandla ra Pidimos leri seketelaka vandla ro kaneta leri rhangelaka hi Vinasio Mondlane na rona a ri ri kona, kasi hi le tlhelo Afrika-Dzonga ri veke tihlo eka xiyimo xa tiko ra Mozambique. We are deeply concerned about the ongoing conflicts in the Sudan and the Eastern DRC, as well as the post-election violence in Mozambique. We call on the OAU and SADC to take urgent steps in working towards the resolution of all these conflicts. Mozambicans, before I express my gratitude for the trust that the Mozambican people have placed in me, allow me on my own behalf and on behalf of my family to express my deepest sympathy to the families who lost their loved ones during this period of violent protests. Daniel Chapo wa vandla ra Frelimo loyi nga teka tintambu kusuka eka President Philip Nyusi ra sungula ximfumo hi Ravunharhu. Ku langutiwe vanhu vo tlula 2,000 ku va kona eka nkhuvo wo n'wi veka lowu nga ta khomiwa eMaputo Independence Square. Van'wana wa varhangeri va hatisa leswaku va ta va kona kumbe Swatetano Mondlane wa ha yima hi lero hi yena a nga hlula eka nhlawulo, kambe Frelimo yona ya kaneta leswaku yi hlule hi vuxisi. I swear on my honor to serve the Mozambican homeland and its people. I swear on my honor to respect the Constitution and the laws, to use all my energies, physical, psychological, intellectual, and even emotional for the benefit of this land, so that in 5 years or 10 years, it becomes one of the greatest nations in the world. Uma das maiores nações do mundo. Sweswinyana SADC yi rhume huvo leyi tivekaka tanihi Panel of Elders ku ya burisana ni mfumo wa tiko ra Mozambique ni swin'wana swirho swa nkoka. Va ta vika mbuyelo wa nhlengeletano eka nhlangano hi Ravunharhu. Vaakatiko eKenya va sayine tsalwa ra swivilelo va kombela khoto ya misava eThe Hague ku lavisisa ku nyamalala ka vanhu etikweni leriya. Leswi ta endzhaku tlhakisiwa ka mulweri wa timfanelo ta vaakatiko Maria Chehai u vuriwa ku va a tlhakisiwe vavanuna vanharhu entsindza Nairobi, kambe u vuya a tshunxiwa endzhaku ta awara to hlaya. Maria Chehai u tiveka hi ku sola mafambiselo ya tiko hi mfumo wa President William Ruto. Nhlangano wa Amnesty International wu hehla xiyenge xa vuhlori eKenya hi ku tlhakisa vanhu lava solaka mfumo. Well, this is not the first time we've seen an enforced disappearance. And of course, the colonial government used it in the 1940s and 50s to mass incarcerate many of our freedom fighters. More recently, in the last 6 months, we've seen up to 83 abductions allegedly by the security services, as documented by the Kenya National Commission for Human Rights. And of course, we've seen cases of refugees, the Turkish refugees, 7 in number, who were abducted, and 4 of them were forcibly returned back to Turkey just recently. And of course, the case of Dr. Kisa Besigye and the 36 other opposition parliamentarians that were essentially abducted from Kenyan soil on 2 separate occasions and taken back to Uganda. So the abduction of Maria Sarungi Chesai basically falls into that pattern of enforced disappearances. Malangute mahungu ya Xitsonga eka SABC. Ntirho wo lamulela vazamazama emugodini wa khale wa le Stinfontein eNorthwest wu sungurile. Van'wana va tizamazama se va humesiwile ehansi ka mugodi namuntlha. Enkarhini lowu nga hundza, vaakatiko va kote ku pfuna ku humesa ku tlula gidi wa vona. Va kote no humesa 10 wa mintsumbu ya vazamazama lava nga lova.
ndzawulo ya swicelwa yi pimanyete 12 million wa tirhandi ya ntirho lowu. Hambiswiritano khoto ya vumbiwa ya ha ta boha loko ntirho wu phalala wu fanele ku hakeriwa hi mfumo kumbe hi tikhampani leti nga cela mugodi. Ntirho wo tivisa mbuyelo wa ka matric wu sungurile MTN Center eFairlands eJoni. Holobye wa swa dyondzo Siviwe Gwarube u ta tivisa mbuyelo wa swikambelo swa lembe leri nga hela eswikolweni swa mfumo. Kasi sweswi hi ya kona le MTN Center Twi laha hi nga na mutirhikulori Sol Mathebula. Riperile Mathebula, xana ku humelela yini laha mi nga kona ka nkarhi wa sweswi? Ta tlhela hi vuya eka hungu rero. What has transpired here has to be called what it is. This is a Stilfontein massacre. Because what this footage does, it shows, a pile of human bodies, of minors that died needlessly. And this massacre, which is what it is really a bloody culmination of a treacherous policy that was pursued by the government in this police operation that, it's not about closing of the mines and, of course, even managing the exit of the miners in a most responsible way. You would have had here over months a campaign of lies and fabrication about the state and, of course, the options and the choices that these miners are having underground. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 19.07 pound 23.17 euro i 19.46 kasi pula ya Botswana i 1.34. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,671 a ounce, platinum i $958 a ounce, nxavo wa oyili mbisi i $80.60 hi mphongolo. Ya gimeta kwala ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mina vito ni Matimukhosa Riperile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamisekile madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo eka famba loko 80 wa ti-percent loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka famba kwala ka 80 wa ti-percent kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka famba ka 60 wa ti-percent kasi na mundzuku kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kwala xifundzeninkulu xa Limpopo nakona eka famba ka 60 wa ti-percent kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kona ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya matimba leyi nga ta va ri kona kwala Limpopo yi helela yi fika kwala Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa Gauteng nakona mpfula ya matimba yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko hi langutisa swilemukiso kasi kala xifundzeninkulu xa Free State Eastern Cape kasi na kwala KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi na mundzuku swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni laha hi langutisa kwala Northern Cape kasi ku languteliwe rintshwa leyi nga ta va ri kona kasi na kwala Western Cape nakona ku languteliwe rintshwa leri nga ta va ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo yo saseka kasi Pretoria 28 Johannesburg ta va yi kha fambela ka 26 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo nakona ku languteliwe maxelo laha ku nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu to tala Musina 29 kasi loko hi langutisa kwala Botsoleni ka Mhinga kasi na loko hi langutisa kwala ka Maphata Blinkwater kasi na kwala Rotterdam nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona ini ta va yi kha yi famba ka 28 kasi Phalaborwa nakona yi kha famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu tin'wana Tshukuze ta va yi kha ri kwala ka 29 wa ti-degrees Emile kasi yona yi ta va yi kha yi famba ka 24 kasi loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe mpfula yi ta va yi kha yi ri kona eka tindhawu tin'wana kasi loko langutisa Richards Bay 34 kasi loko langutisa kwala Durban kona yi ta va yi kha famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa laha Mthatha ka ta va ku hisa
ku yisa kwala Mthatha kasi loko langutisa kwala Makhanda nakona ta va kha famba 28 kasi Gqeberha na yona ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa George 25 kasi Mosel Bay 24 kasi loko langutisa Cape Town kasi kona ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona langutisa maxelo yo hisa Upington 24 Krooman kasi na yona ta va kha hisa kha famba ka 34 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo yo hisa Welcome 30 Bloemfontein ku ta va kha ku hisa famba ka 26 wa ti-degrees loko langutisa kwala Northwest kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa loko langutisa kwala Rustenburg ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa kwala Tusker kasi nakona ku ta va kha ku hisa ku famba ka 35 wa ti-degrees loko Mahikeng kona ku ta va kha ku kufumela kha famba ka 29 wa ti-degrees kasi leswi hi mi khomile swona eka maxelo ri perile